Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat untuk menghilangkan beban dan derita kehidupan. Ja'a fil fawaid al-ilahiyah. Disebutkan dalam kitab Al-Fawaid al-Ilahiyah. Hadhihi salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tuqra'u bi majlisin wahidin alfu marrah. Sholawat ini dibaca sekali duduk sejumlah 1000 kali. Wahia sholawatnya adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan sari'atan bi izzatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbubi syafil ilali wa mufarrijil kurubi. Dibacaan sholawatnya yang diulang 1000 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan sari'atan bi izzatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbubi syafil ilali wa mufarrijil kurubi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.